Dobrodošli svima na YouTube kanalu od Kađovadru. Glavna je tema Battlefield 4 beta i kao što ćete na kraju primijetiti, beta još nije stabilna. Objective Echo is lost. Objective Alpha is neutralized. Ima ovdje oko 1.7. Kađu ispred tebe tu. Pa ja sam pao taman. Dođu vamo. Konja. I spotted a hostile tank. Get south of your current position. Neutralized objective Bravo. Have eyes on enemy heavy armor. Just south of your position. Taking objective Bravo. Ima jednog na krovu. Bar tako deluje. Iza nas. 敌军坦克被我们发现了。 Pa mislim da je drugi Ej, level nismo za vide. defibrat. 我看到了敌军坦克，敌军坦克被我们发现了。 Treba popravka. I have eyes on enemy UAV just west of your current position. Ovo fotometno ND6. Mogu skinuti. Hostile tank spotted. Due south of your current position. Nešto iz vazduha. Chopper. Killed in action. Stvarno si pucalo to? Nemam pojma šta je bilo. To the west of you there is an enemy soldier. Idi slobodno tamo, idi. Objective Delta. Just west of where you're at. I spotted an enemy sniper. Stani tu, stani. Objective Delta has been taken. This hostile soldier east of your location.
Ali ne može da bude komandir u beti. I Karambel, imaš inženjera? Ao, važi da me razno jednim RPG-em. Na 50 hilti. Meni se ukočio nešto što je bilo. Posle ovog incidenta nisam imao drugu mogućnosti nego preko task menadžera da zatvorim pf4.exe. Nadam se naravno da krajem oktobra ovih problema neće više biti i da ćemo svi moći da igramo normalno. Do tada hvala na pažnji i navratite opet pozdrav.